U slučaju da se Ulcinska solana ne proglasi zaštićenim područjem i močvarom od međunarodnog značaja, Centar za zaštitu i proučavanje ptice i ove godine organizovaće međunarodnu konferenciju zbog alarmantnog stanja u tom staništu ptice. Marija Stanišić iz centra ovog jutra naša gošća. Dobro jutro. Dobrodošla, Marija. Dobro jutro, hvala na pozivu. Da li bi to bio evropski presedan da se o nekom staništu u cilju njegove zaštite organizuje međunarodna konferencija treću godinu za redom? Pa da, zbog toga što, da kažem, prva konferencija organizova 2015. godine u aprilu. Tada je zaključeno da Ulcinska solana treba biti proglašena zaštićenom na nacionalnom nivou, kao i proglašena močvarom međunarodnog značaja prema Ramsarskoj konvenciji. Ti isti zaključci nisu realizovani tokom 2015. godine. Tako da smo mi organizovali drugu konferenciju u aprilu prošle godine, jer su ovi zaključci bili ponovljeni. Tako da, ukoliko se desi da se i ove godine solana ne proglasi zaštićeno, mi ćemo organizovati treću konferenciju da bi skrenuli pažnju na stanje tog područja, kao i da bi, da kažem, ukazali na to da i uprkos svim obećanjima koji su data od perioda, znači od aprila 2015. godine, kada su zvanično potvrđena da će biti realizovana, to nije do njihovih ispunjenja nije došlo još do danas. Ulcinska solana već i drugu godinu za redom nalazi se u izvještaju o napretku Evropske komisije, gdje je konstatovano značajno kašnjenje u realizaciji njene zaštite. Na što sve upozorava nevladini sektor? Pa mi upozoravamo na to da solana propada iz dana u dan, da je stanje sve gore, da su nasipi sve ugroženi, znači voda, iako su neki od zaključaka su realizovani, kao što je znači reparacija pumpi i uspostavljanje vodnog režima, međutim ni taj vodni režim nije uspostavljen kako treba jer pumpe ne rade dobro, tako da je previsoki nivo vode u bazenima, što utiče i na to da ptice ne mogu da se hrane kako treba, već i da znači voda nagriza nasipe, tako da nasipi propadaju i neki od investitora koji bi htjeli da ulože u proizvodnju soli. Znači svakim danom te investicije koje bi trebale da se ulože u solanu da bi ona znači ponovo postala funkcionalna postaju sve veće. Tako da se postavlja pitanje da li nam u interesu i kome je u interesu da se znači odlaže zaštita solane, jer ukoliko bi neko htio da kaže da uloži novac i da se to stanje, da solana ponovo funkcioniše kao fabrika soli, kao rezervat za ptice, znači tu će trebati značajna novčana sredstva, tako da kažem stanje alarmantno i svakim danom odlaganje zaštite, svakim danom situacija postaje sve teža i veća količina novca je potrebna da bi se to stanje popravilo. I kakav imate kontakt sa nadležnim institucijama, kakve odgovore dobijate od njih? Pa da kažem, mi smo nekoliko puta urgirali preko medija i slanjem dopisa da je stanje alarmantno, da se situacija treba srediti, međutim dobijamo uvijek, kao što kažem, obećanja i nadamo se, evo nova godina, završeni su praznici, uvijek se u novoj godina, kažem, daju nova obećanja, tako da se, evo, kažem, obećano je da će tokom ove godine solana biti zaštićen, da se preduzimaju određeni koraci, međutim ti koraci nisu vidljivi, makar ne nama, tako da se iskreno nadamo, evo da kažem, početak je godine, dosta smo optimistični, nadamo se da će solana biti zaštićen tokom ove godine, a ukoliko se to donesi do početka aprila mjeseca, mi ćemo, da kažem, evo već tradicionalno treću godinu za redom organizovati međunarodnu konferenciju gdje ćemo okupiti predstavnike ne samo crnogorskih nevladinih organizacija, već i naše partnere iz inostranstva, kao i, da kažem, predstavnike značajnih evropskih institucija u čijem je interesu zaštita solane također. Dakle, skrenuli ste još jednom pažnju na taj problem. Sa druge strane, niske temperature, jak vjetar uticali su i na funkcionisanje i život ptičjeg svijeta i to je u vašem fokusu. Pa da čujemo koliko su bile ugrožene, naročito one najmanje. Pa da kažem sada, svi znamo da vladaju veliki minus i da je skoro cijela zemlja zaleđena i to jako nepovoljno utiče ne samo na ljude, već i na biljni i životinjski svijet, posebno i na ptice. Što se tiče sada ptica, dosta su ugrožene i zato što su njihovi izvori dostupe hrane dosta ograničeni, tako da svi mi možemo pomoći pticama. Evo ovdje vidimo na ovom snimku malog vrapca koji se, nažalost, koliko sam vidjela, smrznuo, zaledio se. Znači, svi mi možemo pomoći pticama, učiniti mali napor tako što, evo, vidimo kako gospodin na snimku je, da kažem, zagrijao ptića i
mislim da je akcija bila uspješna koliko sam ja vidjela, jer sam već gledala ovaj klip. I znači svi mi možemo pomoći tako što, na primjer, koliko ptice nemaju dovoljno hrane, a okolo se nalazi snijeg, možemo postaviti znači hranilice za ptice kojima ćemo staviti različite sjemenke. Bitno je da sjemenke budu neslane, da budu, na primjer, to može biti kukuruz, zatim ovas, pšenica, onda sjemenke suncokreta koje inače suncokret je najbogatiji uljima, tako da je on najznačajniji za ptice. Međutim, teško se nalazi u prodavnicama, ali se može naći. Također, dobar je i goveđi loj da se zamiješa sa tim sjemenkama i tako ptice dobiju jako kaloričan energetski kolač koji mogu da koriste. Ovdje vidimo, kadrovi sa Dunava, je li tako? Da, ovo su labudovi na Dunavskom keju u Novom Sadu. Što se tiče toga, naše kolege iz Društva zaštite i proučavanja ptica Srbije brinu o tim labudovima. Oni zajedno sa građanima Novog Sada znači nose hranu. Evo možemo vidjeti ovdje da znači donijeli su džakove kukuruza koji su me dali. Tako da ljudi mogu u ovim, da kažem, teškim situacijama i za ptice ljudi mogu biti dosta od koristi, pomoći pticama i čak su, na primjer, kolege zajedno sa nadležnim institucijama u Srbiji organizovali par ledolomaca koji su pod Dunavu lomi led, tako da bi ptice imale, da kažem, više prostora da mogu da nađu same hranu. Međutim, ne možemo spasiti sve ptice, to je nažalost takva realnost. U pitanju je prirodna selekcija. Neke će i nastradati, neke će i preživjeti, ali mislim možemo se... Jeste li imali intervencija? Pa mi se protiv ove hladnoće borimo tako što, da kažem, ispred naše kancelarije i širimo svijest građana da mogu sada da postave hranilice koje, da kažem, ne koštaju puno, a svi možemo sa prozora naših domova da uživamo tokom njihovo hrane, znači da ih posmatramo dok se one hrane, a ptice će nam zahvaliti tako što ćemo mi znači uvijek moći da ih posmatramo i ko ima baštu tokom proljeća, znamo svi da imamo dosta predatora, sitnih vidimo nekih crva i slično, znači ptice će nam zahraniti tako što će one dolaziti na proljeće, moći ćemo da uživamo u njihovoj pjesmi, kada dobiju mlade također da uživamo posmatrajući njihovu porodicu kako živi, tako da kažem se sada možemo svi pomoći pticama i eto napraviti hranilice od nekih reciklažnih materijala. Sad je u toku je zimski raspuste, hranilice su veoma jednostavno da se uzrade. Znači, mogu roditelji sa svojom djecom da imaju neke dodatne aktivnosti, da zajedno provedu vrijeme i da zajedno uživaju sa svojih prozora gledajući ptice. Tako da svi možemo da pomognemo. To je minimala napora, za njih to znači dosta. Da, tako je, Marija. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu i na gostovanju. Hvala vama.